Apran si tiket news kelang do anarat phan setame nilhin ben kadom phajariklo kadom nili berta than bang sarno erong pe totang te pini akenang soda berta angton pen arjexina nangli ok pranalong diabetes sugar gastric lapen piles blood pressure lasonsi pokso pokang akiso rikeng katimi kelap keleng huarlo kachorot an kicho thekte barpi barso damnoda lapusona kisung do ikma jongsi nangli ok pranalong lapusona kisung kachitong mate kachichak nang dokok pulote pader de pin pen amar jiwana dawai nangli tum kiso dera tumaphan panong pi iklo amar jiwana dawai kicho pen nangli tum lahaya kiso pen jokpon ikji diabetes gastric piles blood pressure pokso pokang kilak keleng rikeng kiso katimi huarlo kachorot an kicho thekte barpi barso damnodak aro somara tuma kiso lahai hui akiso pen sitame mepon ikji lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji so AMAR Jeevan Ayurvedic kicho pen ni kiso tame telo di kachorot lapen ako sorep soru kado kabe ang tame etlo lapen la sodwa kicho pen ko ani kidomi anda cutek tipus kami cutek lo kasila sodo wa batani kicu pe mami det lo ni tai lo be akiso son bukti ite la ante de la lo sta de la so AMAR Jeevan ai kicu pe sini no anda isa lo kicu AMAR Jeevan Ayurvedic la so kacu endon penni kisu ason ta prana ko ke dokpi ni puka chorot la penako sorep soru pe angi chutek ta dokpi sitame la sodowa chodet pen ni mi det lo e do mit pit lo labangso amar jiwana dawai kilongji aphan 7002655078 along humri igno AMAR Jeevan dawai thai don long pes not and walk me bomb na keng so gi so kita non bang so mu chola nasi me bomb pola en bomb populo nili la so AMAR Jeevan ba dawai kijun tem asapu nili kiso awalo kiso muka ini kiku ini sujit pok kangsi di dan ke sopir dawai kijun tem asapu kijun yang ke ini cilong ini kijun ciklo yang susi chalo AMAR Jeevan दवाई खाए स्टिक बीमार भाग से पहले बीमार भी आसे कि भी सब भाग से दवाई खाए si sebaik itu penyu yang kisoda medalin king jiora pe manila ni ki kado ko ni ata ni bomla